прокат вышел фильм казахстанский «Почти мачо». И главный продюсер этого фильма Алмаз. А слева от меня это как раз таки этого фильма композитор Руслан Шануколов. Как успехи продвигаются? Один из композиторов. Один из композиторов, да, супер. да. Как продвигаются вообще успехи этого фильма в прокате сейчас? В целом, ну про историю немного потом, наверное, да? Да. В целом сейчас предметно. Как продвигается прокат? 14 февраля мы провели предпоказ в Алмате. Собрали киношную тусовку, эстрадную тусовку, где-то около 300 человек было. Отзывы были очень положительные, все прошло хорошо. 16-го мы здесь сначала собрали фан-встречи с нашими актерами. На фан-встрече были наши актеры Абунасыр Сериков, Абыльмансур Сериков и Дастан Урузбеков. Встреча прошла очень хорошо в ТРЦ Шымкент Плаза. Спасибо большое, что они очень помогали для проведения этой встречи. Собралось около 400 человек. Все было хорошо. Потом после этого вечером мы сделали премьерный показ нашего фильма для блогеров, ну и так далее, для приглашенных гостей. И с четверга, 17 февраля, пошел прокат. Прокат пошел очень хорошо. Пока что мы на втором месте после голливудского фильма Uncharted. Пока супер. что. Алмаз, Спасибо. а кто снимается из знаменитых Алмаз. или вообще актеры? Актерский состав какой? Актерский состав очень такой, ну мы щепетильно подбирали. В главной роли Дастан Урузбеков, Камшат Жолдабаева. Дальше Абыльмансур Сериков, Абунасыр Сериков, это Абикей из Вооружен Шоу, как мы знаем, да. Его сын Абыльмансур Сериков, многие знают его из сериала 5.32, следователь Шалхар. Вот, да. И также Индира Едельбаева. Аликей, сценарий кто писал? Сценарий мы... Вообще идея зародилась в 2019 году. Мы думали, блин, надо снять фильм, но времени не было. У каждого свой бизнес, дела, ну и так далее, рутина. 2020 год, пандемия, все остановилось, бизнес остановился, и не Steam, блин, а мы не можем без дела, ну, друзья. Да. И решили просто, ну, раз уж дела нету, давай объединимся, просто снимем фильм. Объединились, собрали друзей, сценаристов, также. Сценаристы у нас 4 сценариста, это Даникер Оразбай из КВН, тоже Өзіміз жігіттер. Абай Эсбаев из моей команды Техас, потом они стали Театр Национал. Бахтжан Джейналы, это мой друг тоже, и режиссер, кстати, вот этого фильма. И Рустам Мухит, Актюбинский наш тоже друг. То есть 4 собрались, и они полетели в Дубай, и там написали сценарий. И мы спрашивали, почему Дубай, блин, почему здесь нельзя? Он говорит, нам нужна тишина. Я говорю, ну идите в Машат, Керемет, Тау, Баскажир, Барды. Нет, нам приходит вдохновение только за рубежом. Бизнес-вопрос. Сколько денег ушло от проекта? Вообще обычно не говорят до завершения проката о бюджете фильма. Но бюджет, я скажу, чуть выше стандартного. Около. Больше 100 миллионов тенге. Вы вообще ставите как бы себе задачу просто один фильм попробовать, или же все-таки есть какая-то как бы стратегия? Знаете, это такой продукт не то чтобы попробовать. Мы вообще изначально стратегически настроились развивать это направление. У нас в Чимкенте. В базовая Казахстане, Чимкенте, и база Казахстан. находится в Чимкенте, Супер, да. ага. Да. Потому что, видите, вот очень много крупных кинокомпаний находится в Алмате, часть в Астане, в Шымкенте вообще ничего нет. У нас киноиндустрия не развивается. Развивается, но как-то определенным образом, да. А вот так, чтобы серьезная база, ну, вот такого еще не было. Мы пока что работаем над этим, но в любом случае все покажет прокат. Если по прокату все хорошо будет, в дальнейшем у нас уже есть синопсисы нескольких сценариев фильма. Классно, супер. А вот на каких условиях вы работаете, допустим, с прокатчиками? Насколько я знаю, исходя из своего опыта, там, скажем, кинопарк, они условно 50 на 50 от прибыли. Ну, по сути, все кинотеатры такие работают. Ну, кроме Чаплина. Я не могу конкретные цифры раскрывать, к сожалению, это коммерческая тайна, опять-таки, да. Но в любом случае есть определенные условия, определенный процент с проката. У меня вот такой вопрос, да, почему вот надо снять фильм, откуда вот это вот приходит, почему хочется снимать фильм, что вообще побуждает? Это не просто с воздуха что-то приходит. Да, вот откуда? Мы вообще основатели компании Mandarin Pictures, мы 3 друга. Я, мой друг Бахтжан Жейналы и Максат Куватов. Мы все с первого курса друзья, учились в ЮКГУ.
И мой друг, вот именно Баха, он прям со школы именно уносился по видеоклипам, по музыке, по фильмам и так далее. То есть ему эта сфера была очень интересна. Также он заразил и меня музыкой там, и так далее. Мы увлекались там, в КВН, там, это все как бы все накладывалось слой на слой. Эта идея как бы ходила давно, просто у нас времени не было. 2020 год был удобный случай, все освободилось и решили, почему не сделать. Кстати, вы еще делали свои, совместный трек, да, с Хайратом Тунтековым? Инвестиции свои, Чисто да. свои, да? Что? Совместный трек вы делали с Хайратом Тунтековым? Да, совместно Ты же трек с еще рэп Хайратом читал вроде, Тунтековым, да, там, ну, клип набрал 2 миллиона просмотров. В свое время, в 2016 году, это, ну, хорошо залетело. Это был просто эксперимент, мы захотели, сделали. Точно так же, как и с фильмом. Я вот у Асима хотел спросить. Асима, я говорю же, первый лаунж-бар, когда мы еще там были такие, еще такие не знали, что такое креатив, создала такой креативный проект. Вообще, как ты сама пришла в этот проект? Это такое, там была своя фишка, он был сделан из золота. Асима, расскажи, вот как ты пришла. Сейчас вот ну, только-только такие новые проекты, а ты это сделала буквально сколько, 15 лет, да? Или сколько, 10 лет прошло? Вообще, как-то был такой момент, помните, мы все, я в тот момент училась в университете, работала и училась в университете. И ездила в Алматы, по Алматы тоже училась. И там постоянно вот эти караоке профессиональные. У нас же в городе вообще же не было тогда на тот момент. 2006 год, да, это был? Да, я первая караоке, которую открыла в городе профессионально. Потому что мне было... В Чимкент приезжают сестры со всех городов, другие вот, родственники, говорят, вообще у вас же Чимкент, у вас вообще ничего нету здесь. Да? Было такое, да. Да, было такое. Было же такое? И вот, и я ходила, тогда у меня 2 магазина было здесь, я мужскую одежду продавала. Хороший был оборот, хороший был доход, и получается, ну, несмотря ни на что, но бывает все равно уже все, как будто ты не лезешь в этот, надо уже расширяться, что-то такое. И ребенок мой учился, дочке тогда было 8 или 6 лет, или 7, она училась еще в школе Арман. У нее подружки тоже были продвинутые, мы как-то пошли в детскую комнату. У нас был ритуал, то есть каждое воскресенье я с ребенком гуляю, и ребенок говорит, мам, там, говорит, у нее, говорит, есть ресторан, говорит, я тоже хочу ресторан. Давай, говорит, и вот это раз идея заложилась, еду в Алматы, с Алматы приезжает сестры, говорит, у вас нет профессиональной караоке, я давай в поисках. И вот, и тогда был как раз в Народном банке такой проект тоже, слава Аллаху. Сейчас уже понимаю, что такие вещи, конечно, не надо делать. На самом деле лучше сейчас тренд такой пошел, да, лучше привлекать инвесторов, иметь там соучредителей, да, соинвесторов. Потому что кредит тоже это такая тема, если ты финансово неграмотный, то есть ты пролетаешь. Хорошие были деньги, бизнес, ипотека, проекты. И вот бывает, и раз ты открываешь, и она сама по себе стала приходить идеи за идеей, индивидуальные каждую комнату. Я помню, что у нас еще была шоколадная комната из натурального шоколада. Да, вот этот один из креативных шоколадных. И как часто делали ремонт, Да, обновляли делали. Мир, вот Сергей бір сұрақта, ну как бы, Да. Асема говорит, у нас вот финансовой грамотности, да, не хватает. Да. Вот мы, как бы, Чимкент, в целом Южный регион, это предпринимательский такой центр, да, то есть самые предприимчивые люди. Почему у нас вот не хватает до сих пор вот финансовой грамотности, ну, я думаю, или бизнес-грамотности, может. То есть интуиция есть, люди как бы двигаются, а вот не хватает. И что нужно, чтобы, ну, как бы, это направление Ну вот мы, активно как, развивалось? допустим, Ассоциация деловых женщин, мы являемся региональным представительством в городе Шымкент. Я вообще, как я член общественного совета города Шымкент, вообще во многих комиссиях в городе, я могу сказать, что вот, допустим, вот многодетные, вот в основном эта тема избитая, да, это многодетные мамы. Самый главный вообще, я считаю, как бы, ну, неправильная политика нашего государства, это то, что они, как бы, ежедневническое такое настроение, да, у народа это. Мамаши придут, около акимата кричат, наши депутаты всегда помогают, да, ну вот так, точечно. Ну, не все имеется в виду, но вот общественные приемные как бы стараются, да. И я вот, то, что вот стали выдавать АСП семьям с низким доходом,
Я считаю, что это неправильно, потому что, допустим, у меня в моей строительной компании работал мужчина, но он кладочником работал. И когда вот стали АСП выдавать, он просто тупо уволился. Я говорю: Асеке, почему вы уволились? Он зарплата говорит, сколько у него была? зарплата у него была 130 тысяч тенге. Почему вы уволились? Он говорит: я не буду работать. Ну, а Жептер, он по тем временам, это вот, когда вот только начали АСП выдавать, он получал такую хорошую сумму на свою семью. Я говорю: ну вы работаете, а эти деньги складываете, там депозит откроете или что-то. Он говорит: джок, чему стими манзида. И также, допустим, вот и многодетные, вот разговариваешь с людьми, они не хотят обучаться, Оскар. Они просто хотят получать то же самое АСП, те же самые пособия какие-то. Получается, вот на днях я вот читала это, Игорь Рыбаков же есть миллиардер российский. И вот он прям хорошо, прям в точку так высказался, что действительно вот эта политика также и в России, вот это то, что вот мы вызываем, иждивенческое вот это настроение, и те семьи, которые сейчас вот на том же АСП, да, на тех же пособиях сидят, дети, видя то, что мамы, родители получают это, у них, говорит, стремления не будет. То есть, если 5, 6, 7 и более детей в семье, у них, ну, также... Дело в том, что сейчас за погоней за успехом родители перестали общаться с детьми. Дети успешные и интересуются своей жизнью когда есть семейный диалог, когда есть нормальные взаимоотношения. Понимаете? И потому что мы, вот наши предки прошли вот эти, сколько там репрессий, все такое, пока они там становились, мы, не было времени вот это вот, но все равно было такое, что потому что патриархальное, да, было мышление, потому что нужно было, и так нас учили, потому что берегли мужчин, потому что они умирали на войне, да, все такое, и оттуда все переходило, женщины стали чувствовать свою силу, да, и почему здесь, и при этом все, и привыкли оттуда, что все обязанности повесили только на женщину. Понимаете, женщина сама по себе слабое существо. Она не может воспитать сильных ребят, сильных детей. Откуда она одна будет воспитывать? Но здесь тоже должны принимать участие 50 на 50 и папа, и мама. Мына кісіге жаңа сұрақ қойғым келіп отыр. Ұқсайды, кәсіпкер әйелдердің қоғамының несі, сонда көпбалалы аналарға мемлекет көмектеспеу керек па деген. Нет, көмектесу Мен бір керек, жолы да? анау автобуста қоғамдық көлікте тегін жүру керек алып тастапты деген кезде қатты жыным ұстаған. Сол санаулы ғана көпбалалы ана бар шығар Қазақстанда. Солардың бір сол болмашы бір нәрсесіне. Я считаю, всем Нет, оларға, по-моему, бесплатно. Сіздер тараптан ұсыныс болса да, мысалы сіз айтасыз, жаңағы осылай мен енді бәлен ненің несімін. Нет, олардың өздерінің де... Енді мақұл, жұмыстан кетіп қалмас үшін бәрі бірдей емес шығар, СПК алып жатқандардың бәрінің күйеуі жаңағы, ой, менің әйелім жаңағы көпбалалы. Нет, АСП алатын адамдар қазір азайып жатыр деді. АСП мен путаю. Азайды деді. Ол мысалға, мен әйелім АСП алып жатыр, балаларым жетеді, ашқы мен тоқы барайын да бала тудырайын, все, мен кірпіш қалып кетсем, маған деген сияқты емес шығар. бір нәрсе қосайыншы осы жерде. Мен напрямую сол кісілермен жұмыс істегем, мен оларға сабақ өткізгем. Где-то қателеспесем 800 адамға оқуға өткізгем 3 жылдың ішінде. Именно сол АСП алатын көп балалы. В основном келетін адамдардың 85-90% сондай. Маған оқу керек емес, маған бизнес керек емес, маған ештеңе керек емес, маған қағазыма қол қойып бер, мен сабағыңа да келмеймін, мен саған взятка берем, қол қойып бер. Мен ана барамын да справканы өткіземін да ақшаны спокойно алып жүремін. Тоқта, жоқ. Енді соны айтып алайыншы. Тоқтаңыз, ондай болмайды деймін. Менің өзім критериям бар, менің мақсатым өтіріктен емес. Егер сіз болып, осы ең мысалға төмен біздің халық өзімізден бастамасақ, қалай басқа нәрсені өзгертеміз біз? Қалай елді дамытамыз? Өзімізден бастайық. Мынау өміріңіз өзіңізге ұнай ма? Тағы басқа деп сияқты. Бір ай бойы обучение кезінде миларын жеп өткізбей, келмесеңіз отчисление шығарам, тағы да басқа нәрсе істеді. Ну, енді сондай шараларды қолданып, адамдар оқып бітті. Құдайға шүкір 80%-қа дейін оқып шықты да. Көбісі қазіргі уақытқа дейін әлі рахметін айтып жүр, бизнесін ашты, тағы да басқа. Яғни ой сананы өзгерту арқылы. Идеология ой сананы өзгерту арқылы жетістікке көбірек жетеді олар. Бір жолы бір сұрақ болды да, демографияны қалай көбейтеміз, қазақтың халықтың санын қалай көбейтеміз деген кезде сол кезде мен мынандай мәселе айтқан соң, екі әйел алғандарға двойной зарплата береміз, немесе тройной зарплата береміз деген сияқты мәселе қою керек деп ше. Мысалға айлығың 150 мың ба, ананың екі әйелі бар ма, оған 450 мың төлеу керек та.
Потому что Почему? екі семьяны бағып У жатыр. нас нету в законе Жоқ, таких правил. жоқ қой енді ондай заң Жоқ, жоқ. істеп жатыр ғой. Ондай заң А жоқ. почему тогда нет? Енді сол Имущество сол почему? секілді АСП бойынша ұсыныс мынандай болса да, табиғатқа да келмейді. оны просто так бермеу керек та. Көп балалы ма, сол жұмыс істеп жатыр ма, оның зарплатасын, значит, 3 есе қылып беру керек айлығын. Егер бизнес солай қарау керек та. көтеретін болса, Қазір негізі почему? Мен сондай жұмыстан болған. шығып кетсе, онда оған ештеңе жоқ, кешіріңіз. Кешіріңіз, сіз енді. Әреке, Тек бір қана сұрақ бала та? туумен айналысып жатырмын. Можно я скажу? Сосын жаңа бала тәрбиесі бойынша Асиманың айтқанына да, Можно? 50-50 әке мен ана баланы, отбасын, баланы тәрбиелеу керек. Қалай Немесе тәрбиелейсіз? жоқ тыңдаңызшы, ұлды әкесі қызды шешесі тәрбиелеу керек деген ол қазақтың менталитетінде жоқ. Ол ешқандай заңдылықта Қызды жоқ. әкесі тәрбиелемейді ғой. Қызды 95 не деп әкесі тәрбиелейді? айтайын ғой мысалы. Айтыңыз, айтыңыз. 95% бала шағаның тәрбиесі шешесінде. Қаяққа барса да Вот патриархальное общество. Что вы хотите? железобетонны Ер баланы шешесі қалай тәрбиелейді? шешеде тәрбиенің 95% ер балаға да, қыз балаға да шешеде. Шеше оны қалай тәрбиелеу керек? Баласына, әкеңді көрдің ба? Әкеңді бүйттің ба? Мысалға менің атам қарапайым өмірден өтіп кетті. Ғалымдардың бәріне әсер етті. Аяқ киім, шешесі. менің аяқ киім батпақ болғанда кіреберісте тұратын болса, бір жері лай болатын болса, аяқ киімді алып лақтырып жіберетін көшеге. То есть получается, Алатындар женщина-служанка. көшеге лақтырып, Не, аяқ киімді Не көшеге правильно. лақтырып жіберетін. Аяқ киімді. Бүйтіп аяқ киім дегенше әкеңнің аузы бүйтіп жалаң аяқ жүріңдер дейтін. Сол кезде біз түсінбейтінбіз. Сонда шешем айтатын менің. Аталарың аяқ киім қараңдаршы деп. Дала батпақ болып жатады. Атамыздың етігі жалтырап тұратын. Араке ол вообще. Сондай да қараңдаршы деп. Ол Содан кейін. Мен Жоқ, қара, содан кейін. келсем. Маған атам айтқан жоқ қой мысалға. Атам айтқан жоқ қой, маған шешем айтты оны. Вы Шешем здесь айтты. можете уходить, вы сами. Әйел адамдар Әреке, бір секунд, кешірім сұрайын. әкең былай, әкең не қара, әкеңді үлгі ал, әкең келе жатыр, әкең бүйтті деген. Иә, әке арасында көз қиығын салып, Нет, балам деп тұру керек. әкенің несін көтеру керек, это Мәртебесін несін көтеру көтеру керек. керек. Семья. Болды, мен айтамын, 95% баланың тәрбиесі шешеде. Давайте обсудим. Хорошо, Мне секундочку. интересно. Нет, нет. Кешірім сұрайын. Как-то... Ол біздің ұлтта. Жарайды. Сосын жаңағы Русланның сөзі бойынша жаңағы кімді айтты ғой, Америкадағы кім жаңағы Берік. боксердің қасында жүрген Берік бауырымызды айтты ғой, менеджердің. Мексиканың жігіттері қызығады екен қазақтарға да. Иә, бізде керемет жасап қойған. Жезде мен балдыздың қалжыңы, иә, жеңге мен қайнының әзілі, құдан құрдасындай, құдағының сырласындай. Осының бәрін қазақша бөлем үшін өлем деген дүниелер бар. Оның бәрі мынау бөлең, мынау жездең, ойнасаң болады, құлағынан тарт. Осының бәрі жаңағы ауызбіршілік, сыйластықтың соның мәдениеті ғой, соның біздің қазақтың фольклоры ғой, бұның бәрі қазақтың нәрсесі ғой. Неге? Казахские традиции не везде. Может быть, біреу екеу, может, перестали, мен өзім жеке басым Бір секунд, бір сәт. бұл нәрсені ұранып ұстап жүремін өзім. Сосын Руслан өкпел емес, мен бір жаңағындайларға қатты ренжіп қаламын. Біз қазақбайский вариант, Жоқ, онда мен айтып Әреке, бір сәт. қазақилық бізде әлі бар ғой дейді да, и сонда біз қазақилық жоқ қойды ма, бізде ғана осы жерде ғана бар ма деген сияқты, ондай емес. Әреке, мен бір Оны көп естимін бұл сөзді, мен Русланның аузынан ғана естіп тұрған жоқпын, көп естимін. Шымкент, оңтүстікте ғана қазір қазақилық қалған, басқа жердің бәрі басқа болып кеткен деген сияқты бір сондай бір түсінік бар да. Кешірім. Как-то Илон Маск сказал, что он на какие-то новые дела, чтобы совершать удачные там өзінің бағана космос тақырыбында, что его вдохновляет Кенни Уэст. То есть он служит Кенни Уэст, и он вдохновляется. Яғни мен айтайын дегенім, сенің музыканы тыңдап, Илон Маск шабыттанып, космосқа, Марсқа ұшатындай. Қашанға жетеміз сол күнге? Мен айта алмаймын оны, өйткені Жарайды, осы күнге дейін қанша киноға жаздың музыка? осы күнге дейін мультфильм, фильм, сериал бәрін қосқанда 50-ден асады. Раке, мынандай сұрақ та, осы салада жүріп, шығармашылық салада, сізге енді не дейміз, рентабельность дейді ғой, как бы бизнес формат ұнап жатыр ма? Әлі де жоқ, Алматыда кішкене нарық бар, сол жаққа барамау деп ойланып жүрсіз бе? Біздерге қазір кім Алекең де соны айтып кетті. Біз не үшін мынандай подкаст, басқа осы Сіздің сұрағыңызға кішігірім мен жауап бере салайын Руслан орнына. Мысалы, Қазақстанда кинолар түсіреді ғой, қанша режиссер, продюсерлер бар, иә? Бір керемет кино шығып бара жатса, сол кинода егер де музыка әлсіреп бара жатса, ойдағыдай болмаса,
міндетті түрде Шымкентке хабарласады. Шымкентке арнайы Русланға келеді. Руслан сол шешілмеген мәселесін музыка емес киносына алып береді. Ары қарай өзің жауап Жоқ, береді. мен Алматыға жазып жүрмін. А цены? Сейчас к этому придем. Жаймен келе жатырмын. Бірінші Сақ киностудиясынан бастадым. Сосын жаңағы Серік Таласов деген жігіт бар. Екеуміз бірге кино түсіріп, бірге сценарийді ойласып, сөйтіп жазып, мен музыкасын жазамын, әрі бірге сценарий жазып, сөйтіп бастадық та. Кейін Сақта жаңағы Қошқар мен Теке сол мультфильмдерге жазып жүріп, жай кейін жаңағы Фурқат бауырымыздың киноларына жаздым. Сонымен жаймен деп қазір Алматыға шығып жатырмын. Бар жоспарда. Уже жазып жатырмын Алматыда. Мысалы, Мысалы, қазір Сарай сыры деген телесериал, сосын жаңағы Дәстен деген жігіт бар, режиссер. Ана Рекетер фильмінде. Шакиров режиссер болып кеткен ба? Иә, соның Қақпан деген сериалына жаздым. Дәл қазір Асқар Бейсенбин деген жаңағы режиссер бар, жақсы. И солармен жұмыс істеп жатырмын. И жаңағы Алмастармен бірге жаңағы киносын жаздым. Руслан, бір киноға қанша уақыт кетеді? Мысалы, бір музыка жазып шығуға? Әртүрлі. Кемі? Бір ай ғой. Дүкенде барлығына бірдей товар келеді. Біреуміз қызыл куртка, біреуміз жасыл куртка, выбор жоқ. Бәрімізге бірдей куртка келеді, бәріміз соны киіп жүреміз, ешкім ренжімейді. Бәрінде тепе-тең. Бірдей портфель келеді, соны аламыз, басқа жоқ қой өйткені. Соны киеміз. Үйірмеге бәріміз подписчикке қатысамыз. Одан басқа нәрсе жоқ. Ал енді қазір қалай? Алдыда егемендік алдық. Біздің студенттік кезіміз 95 мен 98 жылдың арасында өтті. Свет жоқ, газ жоқ, жылу жоқ, дым жоқ. Тек қана мұздай су ағып тұрады, апшыда бітті, басқа ештеңе жоқ. Біз тура осы периодта оқыдық. 4 курс оқысақ, 3 курсында біздің су қараңғы өттік. Телевизор көрмек түгіл, смартфон ұстамақ түгіл, мынау электр жарығы жоқ. Не только газ жоқ. Көшеде отын жағып, тамақ жасадық. Жақсы өткен шақ дейік, мақұл. Енді біздің әке-шешеміз сөйтіп өсті ғой. Олар уже жасы, сол біз 99 жыл жағдай жақсара бастаған кезде, олардың жасы уже 50-ге келіп қалды, 50-ден асып кетті, 55-ге келіп қалды. Одан қандай бизнесмен шығады, оған қазір келіп бірдеңені миына кіргізу бүгінгі. И алдыда бірден үстін кетті. Жаңа бір программалар, жаңа техникалар, мынау деген бірден кетті, иә, рынокқа кіріп кетті. Смартфон, бірдеңе. Біз миымызға кірген жоқ, біздің бір апамыз маған қараңғағы 100 сом берді, $100 таксиге беріп кеткен екен. Маған 100 теңге берді, мен сол 100 теңгені беріп кеттім. Біреу айтып еді, мен ата-бабам көрмеген долларды мен қалай ұстаймын деп. Сол сияқты біз сөйтіп тәрбиелендік қой, жаңа сіздің сөзіңізге қосыламын. Қазіргі жаңағы АСП-ны алып жұмыстан шығып кетіп жатқан әкелердің балалары, иә, бізге үкімет көмектесін деп жататын ақиқат әсерін береді ертең келесі ұрпаққа. Біздің әкелеріміз жаңағындай өсті. Сосын кейін біз қазір кіріп кете алмай жатырмыз. Енді біздің балаларымыз жаңағы Асекеңнің сұрағына түпкі жауабым мынау. Ертең мынау шаршатады бәрімізді. Уже шаршап келе жатырмыз бұдан. Мынау дамыған мемлекеттерде күндер бар дейді ғой, который ешкімге ренжімейтін, бір күн пайдаланбаймыз дейтін бір определенный мынадан демалайықшы дейтін күндер бар екен. Сол сияқты мынау уже шаршатып келе жатыр. Бір кездерде жаңағы қымбат машина міну бір модно болды, иә. Қазір енді түсініп келе жатырмыз. Джип деген, оказывается, внедорожник, оны фермаға міну керек, қалада, оны жаңағы правительственный машинаға мінбеу керек екен. Енді түсініп келе жатырмыз, енді көзіміз ашып кетті. Малолитражкаға өту керек, оказывается, громадный машина мініп алып болған тонналы бензин түкке керек жоқ екен. Ол әшейін средство передвижения. Сана сезіміміз. Деңгей, мәдени деңгейіміз енді өсіп келе жатыр. Ертең мынадан шаршаймыз біз. Искусственный жаңағы звуктардан, компьютерный бірдеңеден, фонограммадан бас тартып жатырмыз. Живойға қайтадан жанды дауысты бағалап келе жатырмыз енді. Қайтып келеміз бұған. Сол кезде біз тастан мына техниканы құрсын. Шын пианистер, мықты рояль ойнайтын музыканттар электронный рояльдарды қазір ғана сатылып жатыр ғой. Бірдеңе миллион, 1,5 миллион тұрады электронный кішкентай рояльдар бар қазір. Оны ойнамайды. Бәрібір мынаның звугы искусственный. Маған кім? У нас вот менің қызым неге барды ғой, музыкальный неге. Мұғалімі сразу айтты. Анау синтезатор, не намайсың, кәдімгі бұрынғы OLX-тан дейді. Олар рахаттан ойнаймайды оны. Беларусь, говорит, найдете пианино деді. Руслан біледі ғой, рахаттан ойнаймайды. Мынау деген әшейін искусственный. Звук потому что басқаша. Чистый профессиональный рояльды берсең, ол кайфовать етіп ойнайды. Потому что ол сол рояльда өскен. Динамика болады. Иә, Астанада Амантай деген ағамыз бар. Сұраққа жауап бермеңіздер. Что нужно сделать, чтобы біздің соседтерде уақыт керек болады. Bir сөзбен, оған уақыт керек. Балаларынан шаршайды ертең. Сосын кейін тастайды. Элементарный пример Асеке. Подкаст жасап отырмыз қазір. Біз шынайы түсіріп отырмыз да мынаны.
телевидениедегі жаңағы подставной адамдар сөзін дайындап берген передачалар қазір көрмейді. Ешкім көрмейді. Элементарно инстаграмға салынған видеолар, егер жаңағындай подставной адамдар, анау мынаны айту керек, мынаны айту керек. Ол көрініп тұр ғой, бәрі шынайы емес екен. Қазір жастардың өзі шынайы видеоларды көруге старт етеді. Әшейін екеуін салыстырмай тұрып инстаграм салсаңыз, анада просмотр көп болады, чем да. Мен сіздің сұрағыңызға жауап берейін. Сосын мынандай проекттерді сол үшін жасап жатырмыз. Шынайы әңгіме, ашық, ешқандай бүкпей. Сіз айттыңыз да, қалай істеу керек па дейсіз. Қандай ұсыныстар бар? Енді оны қою керек деп мен ойламаймын да. Өйткені кім музыкаға қызықса, өзі істей берсе болады да. Керісінше біз уже ғылыми жақтан қалып кеттік та. Керісінше инженер жоқ. Былай айтқанда қазір кез келген балаға бәрі деп айтпаймын мен. Көп бөлігі актер и әнші болғысы келеді да. Өйткені жеңіл сахнада неге десеңіз, бұрынғының звездалары ғалымдар ретінде, Ахмет Байтұрсын, ал келе мысалы қазір уже олар қалды да. Мысалы неге информатиканың звездасы үгіттелмейді да. Ең көбірек үгіттеліп кеткен осы әнші да. Содан кейін мен ойымша инструмент үйренген дұрыс, өйткені ол қосымша, одан әнші болып кетпейді, одан не болмайды. Керісінше пайдасы бар. Неге десеңіз, фортепианода мысалы ойнағанда бірден 4 жаққа миыңыз қарайды. Мына қолға, осы қолдың нотасына, мына қолдың нотасына и педаль. И оның динамикасын былай айтқанда бірден 4-5 жақтан кішкене миыңызды дамытады да. Өйткені екеуі де бірдей ойнамайды да. Мынау басқа нәрсе ойнап жүрсе, мынау басқа нәрсе ойнап жүреді да. Екі полушария кәдімгідей. Және екеуінің нотасына қарап отыруым керек, бірдей. И сол дамытып, мен оны Кореяда солай көп береді деп естідім да. Ал ол қосымша да, бірақ оны қатты бәрін беріп, бүткіл нені керек жоқ та, өздері ұнататындар, өздері таңдап алады. Можно, да? С Америки в чемке. Смотрите, вообще изначально в школе там очень много у нас проблем, нужна прям кардинальная реформа образования, системы образования. Ол тақырып өте үлкен ауқымда. Но давайте одну часть возьмем, которая влияет на будущее людей. Это выбор профессии, профориентация. Раньше была профориентация по способностям, по талантам там, и так далее, и так далее. Сейчас этого нету. Сейчас это что-то вроде пытается, но это очень слабо получается. Я один из, наверное, как и многие миллионы, один из жертв именно вот этой ситуации. Когда я учился в школе, я закончил школу в 2001 году. Перед этим, в 1999 году, у меня стал вопрос, какую профессию выбрать и на какую готовиться. Мне изначально там давно нравилась тема археологии, я прям уношусь и до сих пор уношусь, и мне это интересно. Ходжа Ахмед Яссауи для многих это просто здание, для меня это, здесь 1500 лет назад, здесь это здание построилось и до нас дожило, это офигеть, это космос там, и так далее. Плюс мне еще очень сильно нравилась тема рекламы, маркетинга. Но родители, как и везде во всех семьях, там говорили, ой, не гласно, он керек емес, археология не гласно, там динозавр сүйегін мүжіп жейсің ба, деген сияқты әңгімелер кеткен. Реклама не гласно. Вот сондай сияқты, это не только родители, да, родители, туысқандар, таныстар и так далее, там юрист, экономист. И как раз сол кезде нефтянка жақсы дамып сильный промоушен. Да, и мен нефтянкаға түстім, да, хотя я не люблю эту тему. Мен сабақты оқыдым, химиядан 5 болды, олимпиададан орын алсам да, мне это не тянуло. Я отучился 5 лет на эту специальность, потом искал работу 2-3 года по этой специальности, везде требовался или опыт, или хороший знакомый, в итоге я не работал в этой сфере. И все равно в эту сферу ушел. Соответственно, даже когда сейчас появилась у меня возможность, то есть уровень там вырос до... Мне предлагали в одной нефтяной компании быть руководителем, я не пошел, потому что это мне вообще не интересно. А именно то, что интересно. Если каждый әрбір оқушы мектептен дұрыс мамандығын таңдап, дұрыс мамандығында оқып, сүйсініп уже университетте сабақтан қашпай сүйсініп оқиды, мамандығын жақсы біледі. Зачем, допустим, Руслану быть плохим экономистом? Лучше бы он стал шикарным композитором.
сол сияқты да содан басталады да негізі проблема өте көп. Сосын балаларды қызықтыру керек сияқты. Мен этот вот... Өнер жағы Давай, белсенді. Хаке, что-то... Ну, я как киношник, у меня первый постоянно вопрос как киношника профессии. Вот меня интересует, вот Алмаз, ой, да Фурхат, поднимите вопрос. Вот Баян Максат-кызы в Германии, в Берлине, да, вот ее фильм вот на фестиваль попал. И вот она пишет с таким сожалением в этом, что во время предпоказа столько, говорит, СМИ было, вот сколько кино, говорит, в смысле на фестиваль выставили кино, со всех стран было СМИ, с Казахстана никого, говорит, не было. Хотя мой фильм о бытовом насилии женщин, никого не было. Хотя вот, допустим, радиоагентство Хабар, оно имеет везде свои, правильно, эти же, Филиалы. своих филиалов, своих журналистов. Вот про это мне скажите вообще, как ее фильм Ну, туда Казахстану попал? невыгодно это освещать, потому что этот фильм показывает Казахстан и казахстанцев не с выгодной стороны для мира. Там про бытовое домашнее насилие, Да, Бахов про фильм. существующие проблемы в нашем обществе, это раз. Не только в нашей стране. Ну, во всем мире. Конечно. Во всем мире это существует, Конечно. да. Не дай бог, конечно, Алмаз, в случае провала вашего фильма в прокате, есть ли какие-то вот пути... План Б, план С, деген сияқты. Да, нет, есть ли какие-то пути оправдать заложенный бюджет фильма? Помимо стриминга. Ну, смотрите, у нас нет, ну, естественно, вот путь вообще кинофильма какой? Первый путь это, конечно, кинотеатры, сбор проката. Потом после этого идет следующий этап проката, уже не в Казахстане, это Узбекистан и Кыргызстан. Там, кстати, очень сильно любят наши фильмы. У нас уровень фильмов очень высокий, и для них тоже. Потом следующий этап это уже стриминг, стриминговые платформы, онлайн-кинотеатры. Потом после этого последний этап, если правообладатель захочет, он выставит на YouTube. Не захочет, не выставит. Ну вы планируете в YouTube, да, потом выставить? Смотрите, это очень сильно такая больная тема. Это не только в Казахстане, это во всем мире, начиная с Голливуда. Есть производственные расходы производства фильма, есть маркетинговые расходы. Маркетинговые расходы от производственных расходов составляют где-то 30-40%. Маркетинг очень много денег съедает, прям очень сильно. И когда говорят про бюджет фильма, в основном говорят производственные расходы. Маркетинг не добавляют. На самом деле там очень... И во всем мире система, я считаю, это такая очень сложная система отбития денег. 50 на 50 это во всем мире. Все кинотеатры во всем мире, любые фильмы прокатывают с условием 50 на 50. Но при этом кинотеатр содержать, конечно, это очень дорого. Вообще построить кинотеатр это несколько миллионов долларов. Это тоже немаловажно. Да? И поэтому такие условия. И поддерживать это все. И отбить фильм, это самый минимум наш. У нас даже в планах не стоит провал. Мы максимально сильно подготовились к этому. Жігіттер, қыздар, қазір айтсаң мақтанғандай боласың да, жалпы ана қазақта сөз бар ғой, оң қолын берген сол қолын көрмесін дейді ғой. Жеке басым Қазақстанда түсіріліп жатқан, қазақтың жігіттері жасап жатқан, әсіресе жекеменшік осындай компаниялар жасап жатқан фильмдерге келіншегімді алып, міндетті түрде билет сатып алып көремін. Ол кино қызық па, қызық емес па, нашар ма, ойым өзімде қалады, кейде жолығып жатса, ойымды сол фильм жасаған жігіттерге айтамын. Енді жерде біз патриот болуымыз керек деп мен осы эфирді пайдаланып, бүкіл қазақ елін шақырамын. Мен өткенде Нұрлан Қоянбаевтың фильмі туралы пост жазғам. Сөйтіп комментарий деген миллион болды. Сол миллион комментарийдің өкінішке орай 70%, где-то 65% біз не сонда Нұрлан Қоянбаевты байытуымыз керек па, также қазір мачоға баратын болсақ, Алмасты байытуымыз керек па, Алмастың байығанымыз бізге не керегі бар, ол бүйтіп жатыр, ол сөйтіп жатыр. Алмас байыса, ертең одан да күшті фильм жасайды. Қоянбаев байыса, одан да керемет фильм жасайды. Керемет көтеріледі, ол сол қаражатты қайтадан сол фильмге салады, қайтадан сөйтіп Қазақстанда бренд жасайды. Осы жақында Серік Жұмаділдаев ағамыздың сұхбатын оқыдым да, математик. Сол кісі айтады да, Жапонның бір жазушысын айтты, мен атын ұмытып қалдым. Соның кітабын неге өліп оқимыз дейді да, бүкіл әлем өліп оқиды. Өйткені Жапонда Toyota деген бренд бар дейді да. За счет Toyota Япония десе бәрін бүйтіп қаламыз дейді, өйткені бүкіл әлем Toyotамен жүреді. Сол сияқты қазақта бір бренд болатын болса, Дулат Исабеков содан кем жазушы емес дейді. Дулат Исабеков оқитын еді дейді. Оқып, қазақтың жазушының кітабы екен, оқиықшы деген сияқты қызығушылық туады дейді. Сол үшін қазақтың фильмдерінің әлемге шыққанына мен тілекші адамдардың біреуімін, бірегеймін. Сөйтем даған бүкіл Қазақта, бүкіл Қазақстанда 19 миллион халықты Қазақстанның киносы десе кинотеатрда
бірінші соған кіру керек. Осы Одан кейін туралы барып шетелдің фильміне кіру керек. үлкен рахмет Араке. Үлкен рахмет Араке. Аншлаг болсын. Бізде в основном негатив жазудан жарысады. Интернетте не болсын, қай жерде болсын, реклама болсын, басқа нәрсе болсын, бәрі негатив жазудан жарысады. Мақтағанды жазса, қол түсіп қалатындай. Вот как бы его ужалить, қалай қаптырақ көңіліне тисем екен дейді, и солар көп лайк жинайды. Негатив вообще обществода, да? А солай қараңыз, не болды? Димашты негативить етті, Димаш не көрсетті. Амре деген әншіні кезінде негативить етті, Амре қазір не көрсетті. Кстати, мен Амренің продюсері. Амренің продюсерім мен. Я оны Амре қылып шығарған мен кезінде. Кино контракт аяқталған, дальше больше өзі кеткен. Сол сияқты одан көптеген нәрседен өттім да мен. И халық бірінші тапить етеді. Тапить етіп болғаннан кейін определенный жетістікке жеткеннен кейін, о, біздің қазақ деп уже көңіліне сондай не істеді. Сол сияқты ол әңгіме баяғыдан шыққан 18 миллион қазақты мойындату үшін там 6 миллиард әлемді Мен бұлай ойлаймын да, айта салайын. Егер де біздің осы Нұрлан Қоянбаев сияқты, Алмас сияқты жігіттер қазақтың киносына жаңағы бүкіл 19 миллион Қазақстан азаматтарын азаматшылар фильмге барып, соған қаражат салып осы жігіттерді өсірсек, бұлар үлкен алпауыт компанияларға егер айналатын болса, бүкіл Қазақстанда, бізде қазір кинотеатрлар үлкен қалаларда ғана ма? Бүкіл аудандарда, баяғы кеңестік дәуірдегі ауылдың клубтарына дейін кинотеатр болар еді. Осы кинолар насихатталар еді. А ол бірден бір жаңағы біз айтып отырған баланың тәрбиесі анау, мынау, АСП деп спорить етіп отырмыз. А фильм деген тәрбиенің ең үлкен құралы. Медиа қатты тәрбие береді, ең үлкен құралы. Тәрбиенің. Если в Казахстане, когда снимают фильмы, более такие социальные, сложные фильмы, они почему-то проваливаются в прокате, в большинстве случаев. А вот такие легкие комедийные фильмы быстро окупаются. Вот поэтому и продюсеры многие стремятся снять комедию, чтобы не прогореть. Вот поэтому и возникают вопросы, почему у нас кроме комедии ничего не снимают. Потому что комедия проверена. Спрос есть, да. Есть спрос, его всегда можно продать. То же самое по эстраде. Тойский өлең не үшін жазат, всегда можно заработать той, да. Почему альтернативную музыку мало пишут? Потому что кто будет слушать, кто будет... Но сейчас большая революция, ну как бы вообще трансформация идет, вот именно тех песен, которые не той формат, да? То есть уже пошел рынок, қазір вот уже адамдар, қазір мен даже вот посмотрела на Ую деген, ну очень много проектов, жастардың, жас балдар, біздің Шымкент, Алматы, басқа қалалардың балдары жинал, енді олардың енді фишкасын айтайын. Современный жас балдардың өлеңдерін алады, арасынан бұрынғы Досмұқасанның анау өлеңдері, но его современный версия миксовать етті да, и анау тыңдаған кезде кәдімгідей ішіне кіреді историямен бірге и современный нәрсеге шығасыз. Көрдіңіз, бұл креативный формат. Можно добавлю. Фурхат, смотрите, почему это все произошло. Это еще идет с 2015 года. 2015-тен басталды Қазақстандағы музыканың революциясы эстрадада. Именно, ол не үшін? До 2015-ке дейін были определенные телеканалы, которые ротировали клипы за определенные деньги. Как минимум 3000-4000 долларов, это миллион, полтора там и так далее. Вот. И тогда было такое, клип түсірдің ба, обязательно сенде 1,5 миллион ротацияға болу керек, әйтпесе сен ешкім емессің деген сияқты. Никто не брал, вообще даже не брал. Потом появился телеканал Гакку, чему мы все очень благодарны. Он произвел, именно эта концепция телеканала произвела революцию в Казахстане. Они принимали все клипы бесплатно, тем самым помогая новичкам, у которых нет денег развиваться. Бесплатно принимали на ротацию. При том, что у них была концепция тойские песни там и так далее, мы не принимаем, принимаем только новое направление песен в Казахстане. И солай качественный продукт пен көтерілеміз деді. Аудиторияны резко жинавал, да? При том, что они первые, наверное, я не знаю, какая у них экономическая модель была, но я предполагаю, просто это мое личное предположение, что первые 2 года они были убыточные, и потом уже дальше уже плюс пошел по рекламе. Сам канал какой креативный. Шикарный канал, который прям именно сделал революцию в развитии индустрии. 2016-дан бастап бізде Қазақстанда эстрада толығымен төңкерілді де, қазір соның жемісін қазір эстрадада әлі көріп келе жатырмыз. Жастарды бәрі. Одан кейін, Гаккудың определенный моментінен кейін уже независимый YouTube каналдар пайда болды, лейблдар уже өзіне сене бастады, что ақшаны салуға болады, оны дамытуға болады деген сияқты сондай үлкен бір толчок болды. Әшейін бір телеканалдың өзі. Керемет. К завершению нашего вечера. А уже завершаем? Да.
Кто к какому выводу пришел? И что вы можете сказать? Что так рано? Мен алмастың жаңа сөзін Давай еще запишем. еще сұрақ қойдың Русланға, сен жаңа музыка бойынша да. Чай не попить. Мен жаңа Асекең айтқан мәселені Русланға айтқым келеді да. Біздің қазақтың өзінің даланың дауысы бар да, даланың үні бар. Даланың консерваториясы бар бізде, дала консерваториясы. Нартай Бекежанов бір өзі бір театр адамы. Элементарно мен Азия дауысына группа Қазақстан шығып, баяғы бала күнімізде Азия дауысы деген бар еді. Сейфуллин, ошол бар Сейфуллин. Сонда группа Қазақстан шығып, Қараторғай деген әнді айтқан кезде кішкене ренжігемін. Өйткені мен Нартайдың ауылынан, Қараторғай Нартайдың әні. Одан кейінгі жылы Ялла келді да қонаққа Өзбекстаннан. Қараторғайды қазақтан асып беріп, айтып беріп кетті. Қалай дейсіз ба? Өйткені олар зерттеді да ғой. О, түбін қарады. Оның мына иірімдері бар. Бұл Нартайда ғана бар. Осыларды мен мысалға Русланға айтар едім, современный жаңағыдай миксовать етіп, интерпретация жасасаң, олар нотасыз жазылған музыкалар ғой, Құрманғазының күйлері, Дина апамыздың күйлері, тағы да басқа баяғы даланың несін жасау керек сияқты. Енді клип бойынша бағана осы кірген кезде Фурик екеуміз әңгіме өтіп, баяғы мен тракторист деген әнді. Зор ақша тауып клип түсірдік. Зор ақша тауып телеканалға береді. Сол осы күні ойлаймын да, сол кезде Инстаграм болғанда, Ютуб болғанда, мен қазір бар ғой миллиардер болар едім деп ойлаймын. Ол кезде Инстаграм болғанда сіз мына жерде отырмаста едіңіз ғой. Инстаграм, Ютуб, қазіргідей соцсет болғанда ше. Один вопрос у меня. Нет, пока еще чуть-чуть. Одна тема очень важная, как бы тема. У вас же центр, как бы этот английский центр же по подготовке, ну как бы повышению квалификации, да, английский этот. У нас, я вот к чему хотел сказать, у нас вот сейчас развито несколько направлений, да, то есть это английское обучение. Сейчас, ну там, как его там, живопись, может, краска, да? Да, вот сұрақ мынандай, да, не кажется ли вам, что у нас только, ну, слабовато направление развито? То есть, чтобы әр баланы әр салаға алып беру үшін, бәрі әнші бола бермейді ғой, да, бәрі не бола бермейді. Сондай, например, нарық кемінде 50 бағытта, к примеру, motion, ладно, там, енді motion дизайн, біреу лаборатория, там, по банасы біз айтып жатқандай. Сондай бағыттарда кемінде 50 направление, жаңадан, да, шетелден болсын, өзімізде қалған, тек қана бір, соның ішінде 10 направление не болсын, творчество болсын. Қалғандары жаңа форматта, бағыттарда, центр развития, даму орталықтары көп болса, сол дұрыс па, соны дамыту үшін қандай бір движение керек, қандай соған бизнес алып бару үшін. Енді понятно, біз қазір мемлекетке оны айтсақ, түсінбейді да, олар элементарно совещаниялары креативно өткізе алмайды, там это бесполезно. Просто чтобы бизнесті, осындай біздің Алмас сияқты бауырларымыз, ну, чтобы он был более-менее рентабельный, сондай бағыттарды дамыту үшін не істеу керек? Соны қандай ойларыңыз бар? Ол дұрыс та, өте дұрыс та. Біздің мемлекеттің қабылдап отқан бағдарламалардың бәрі дұрыс негізі. Бәрі дұрыс. Бірақ өкінішке орай дұрыс емес адамдарға кетіп қалады да. Қарапайым бір мысал айтайын, дәл бүгінгі болып жатқан проблема. Жан басына қаржыландыру деген берді. Күшті проект. Жан басына? Иә, адам басына. Адам басына. Иә, жан басына деп айтады, жан басына қаржыландыру деген бағдарлама шықты. Бәленбай миллион қаражат қаралды оған. Мүмкіндік берді кәсіпкерлерге, мектеп аш, өнер мектеп аш. Тегін балаларға жаңағы айтқан домбыра үйрету, би, сурет салу, актерлік өнер, тағы да басқа. Өкінішке орай оны біз сияқты, Руслан сияқты шын мамандар алып отқан жоқ оны. Енді ішінде бәріне бірдей топырақ шашпаймын, бар шын жақсы мықты мамандар алып отқандар да бар. Көпшілігі чисто бизнесте жүрген ана танысы бар, сондаймен алды. Енді қандай деңгейде олар оқытып жатыр? Шынымен ол домбыраны оқытып жатыр. Оның өкінішке орай ол программаны несі жоқ. Ол концерт беруге міндетті емес, емтихан тапсыруға міндетті емес. Ешкім барып оның нәтижесін тексермейді екен. Кәні неше бала дайындадың? 50 бала домбыра ойнай ала ма? 50 бала оқыттың ба? Көрсетші кәні деген сұрауы жоқ оның. Сұрау бар шығар. Здесь же такое же. Маған түсіндірген солай болды. Нет, ты не обязан оған сен концерт беріп, отчет беріп ертең. Финансовый отчет беріп отырсаң ол электронный. Барлығы отчет үшін
тек қана отчет үшін көз бояушылық давайте өкінішке сделаем орай. так конкретно, не все бизнесмены. Нет, не Не про все, бизнесмены, а про нет, есть государственные же программы, которые государственная финансируют. программа, допустим, руководителям, допустим, вот, например, да, Жоқ, человек мен бәрі емес, он не есть может добросовестные развивать бар эту ішінде. школу, он не может, потому что он в творчестве. Творческие люди не все могут... Творчество и всегда бизнес да, несовместимы. Это вот по Не, психотипу, ішінде, по психотипу. Асема, мен всё. жаңа айттым сөзімде бәріне топырақ шашпаймын. Ішінде мықты бизнесмендер бар, которые действительно алып, действительно профессионал, Речь вот, да, профессионалов профессионал нанимать домбырашыны надо. әкеп, профессионал хореографты әкеп, профессионал художникті әкеп, мықты педагогтарды әкеп оқытып қадағалап отырғандар бар. Бәріне бірдей емес. Бірақ өкінішке орай Контроль да, айтып отыр ғой. көпшілігінде кеше бір естідім, енді ол өсек, ол факт жоқ. Айтады, мен дейді, мына жерде дейді, бір столовыйда повар болып жүрген бір апай көреді, сол дейді, короче, біреумен біреу не қылдырып, уже школа ашып, сондай жаңағы школа ашып кеткен дейді да. Повар. Домбыра үйрететін. Может, что не талант. Извините. Мүмкін Енді жаңа сіздің У него дома... Хорошо, Ареке. бұл кісінің айтып отқан ұсынысы мынандай да, егер де действительно 5 бағыт мынандай мамандыққа, 5 бағыт мынандайға деп жаңағындай орталықтар ашылатын болса, бірақ соны шын мамандарға берсе да. Араке, оның барлығы Шын идеология, маман адамның ойы. Все, бәрі дұрыс ойлау керек. У и меня есть начинать вам надо. хорошее предложение. Әр адам патриот Я болу думаю, керек каждый сияқты со мной меніңше. согласится сейчас. Я предлагаю вот участникам третьего выпуска нашего подкаста завтра, воскресенье, выходной. Давайте все пойдем посмотреть фильм «Алмазы». Давайте. А, супер. И на этом все завершаем наш вечер.